Ada tidak tadi nih yang jukut gening. Katimu nak kalah tangkal awi, tangkalan gede gening. Oh itu di situ tuh ayo jukut. Kalau harus gak ada. Aduh, udah sepeda lagi deh. Oh iya, itu mah jika nak salubur ya, benar ya. Gila. Mah, pak, sangka mau presa kulate, gila. Iya, bebas di mah kalian ngarit, gunting di, kalau gak arit nak dah. Si, bebe, buncit. Hah? Pakai sepeda? Yalah, cokot lah. Apa cok? Jangan lagi kemana cok? Oh no! Sakit main capek aja lah. Aing kan dikit yuk. Sepeda aing. Tadi nendun di dia deket sama iya bener. Dimain ngopot yuk. Ini. Aing mah kali capek dimakai gunting. Tidak lengit, kiridit kene. Mana yang cari kan ku bapak aing ini sepeda nang kiridit kene. Itu siya. Woi anjing. Gunting siya. Begini juga rasanya odading Mang Oleh. Anu rasanya anjing banget. Enak, geus makan bola-bola si odading Mang Oleh. Habis plastik. Haus. Ya habis. Beli aja lah. Sultan lah. Belinya banyak 100 kayak ke papa. Mana ya tukang es? Dikumakan tuh budak. Budak beula engke dicangcang. Oh iya, engke mau tali ya. Cangcang lagi bu, udah bu, udah. Duh, parah sebentar penasak dia deh. Oh nyari teh. Lamun orang kaya. Goblok dia sih. Resep. Terus buat lagi tong banyak bacot udah gue. Ya udah bareng-bareng. Oi. Bay, awal batur maninggal di kebun jati orang nggak mebel orang batur. Ba.
juga rabi yang ditung-tung dah. Mbak. Kalian siap budak jayo. Tunggal jama tuh siap. Kalian woi. Bes. Beres. Pas ya mun nyeletak deh. Oh. Lepas deh sih lepas anak penyeletan. Kenapa? Bisa tong nyeletak deh sih. Yo ya gue geus we. Oh no. Bagus ya teh, mata ke tong sok make barang batur, gitu izin teh. Ini sepeda aing nang ngidit kene. Cicing bebas di imah. Tangari pun mah. Penting harita dah. Action. Ini juga rasanya odading anu rasanya. Kasih telas. Oi, nangor.